Mayap at magrasyang bengi kaya kayungan sablang kapatad, king kasalpantayanan. Pag masusyan tayo po ngeni, ingi ka 20 meto nga Domingo ning karaniwan na panahon, Aldo Martes. Kaniting banal kapag masusyan, yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran, kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ganaganang frontliners. Para king kebaitan dari Aris Pineda, Maria Luisa Manasan, Catherine Angeles. Para king special intentions dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Joed Dimituwi at Karen Joy de Jesus, Rowena San Luis, Mary Manette Pineda, Maria Remedios Velasco, Familia dari Lenin at Evelyn Malang. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari among Homer Policarpio, Jesus Simbol, Alvin Tungol, Paswing, Marilyn Mangalos, Jose Mercado, Miguel Adrian Monterrey, Joel Tungol, Pedro Arce, Robert and Mercy Abara, Annalyn Ocampo, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Dr. Belen Gonzalez, Victor Gintu, Nilo Udan, Juanito Simon, Richard Cabalya, Merla Mangalos, Imelda Talorin Maglaya, at ding sablang kapatad tang masakit. At para king alanganggang kapaynawan, daring kapatad tamong Mea Ngunabie, Dinorma, Teresita Arce, Ramon Carion, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumul, Neves, Monica Jane de Jesus Asilo, Raul Paulo Isanan, Manuel Ventura, Aurora Dueñas, Alberto Graven Eludo, Aida Jimenez, Maria Luisa and Moises Sunglao, at ding sablang kaladwa king purgatorio at detang ala ng makaganakapa karela.
Antipona para king pamagmula. Meko keni, duko tamot sambanya, tara si Cloud tamo king harapaning Gino, ya ing lina lang kaya katamu, ya ing ginong kaya katang Diyos. Anding beto nga pamilya ng Diyos, mitipon-tipon tamungan, king ligining ipa, ang puninganak ang puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginuda mong Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagop ng banal na Espiritu, manatili asanang parati kay kayungan. At kaya timorin. Kakaluguran kimit mong kapakumbaban, si siyandalang rin kay katamong kasalanan. At aduan tamo, ing kalam ng pakalulot kapatawaran ng Ginoo, matang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Ginoo, ikang magkalubalananggang tetagan at mahayap a kapanayan karing tapat a susuyo kay ka. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, ikang mikakasbu karing taong kilubmit mong pamagkunwari at dewakan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, ikang mamahala karing sablang tao, kingalang pamangabiran. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayubayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangabataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. King kasalpantayanan at lugod, aduan me keka o iba, ingingatan me ing familia mong makatipon nga ni kete. King kekang pakalulot lugod, malugod agana ka, alaking pamisi pa emo belikdan, alaking luwa a emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamelataning panalangin ng Jesus, ing kanuanan, ami pangako karingala ng aliwang panaligan, nunemo ing Diyos. Iyatad na kesana karing pibandyan, ing kayarian mo karin banwa. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong ginume. Amen. Pamamasang iba't king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao, Tesalonica. Tungkol naman king panyatang ning ginutamong Yesu Kristo, at ning pamanipon na kay katamo arapana, ipakisabi kong mayap kay kayo kapatad, king eko sana mabibigla, o agad pailingas nga sa isip, king balitang dinatang naingaldo ning Ginoo. E kayo sukat maniwala, bistat man sa biyanda, kingiti ula, o kapabaluan, o kaya sulat ibat ke kami. E kayo pailin lang kenuman, king makananumang paralan, inaos na kayo nin Diyos, king kapamilataning maipabalitang ipanaral mi ke kayo. Bana kaya bera kayo, king ligayang ginutamong Yesu Kristo. Inyapin kapatad, manatili kayong matatag karing katutuan at tuturumi kaya kayo. King amano o king sulat mi. Manano na sanang pamatulan na katamo ning ginutang Yesu Kristo at ning kaya katang Diyos at igpa, amalugod kaya katamo at king kapamilataning kayang grasya, pagkaluba na katang alananggang sika ng lub at mayap akapanayan. Katmuano saring pusuyo king sika ng lub, at di na nakong sika ng makarapat at makapagsalita king sablang mayap. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, yung pong ipakibat tamo karing dalit. Ing Ginoo daratang ya, bano kumaning yato. Ulitan tayo po. Ing Ginoo daratang yo, bano kumaning yato. Karing sablang bansa sa benyo, ing Ginoo ariya. Yay minyete tagan king yato, inya eyo numano. King mitmong katuliran sablang tao, kaya lang ukuman. Ing Ginoo daratang ya, bano kumaning yato.
Bustan yung tumulaing banwo, bustan ning yato magsayaya, at pati ning dayat malat, ating sablang at tsukeya, bustan yung ding marangle at ding sablang tanaman da tumulala, kanita ding sablang dutong ning kekawan, dalit lauling tulara. Ingginu daratangya, ban ukuman ingyato. Datang niya yung ginu, ban magari king yato, pamahalaan no ring sablang tao, king alang pangabiran, at king mitmong katuliran. Ingginu daratangya, ban ukuman ingyato. Talakad tapo ban parangalan ning maya pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Itamongan po, Ingamano ingamano ning ning Diyos, Diyos mabiyaya at darapatyo. darapatya. Balo ng panuyatan, pati ning lim ng pagnasan, at isipan ng tao. Hallelujah, 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 hallelujah. Ingginu manatili kayo, At kaya kantimurin, pamamasa king maya pabalita, agbanggang San Mateo. ligaya keko o Ginoo. Jesus nga na, makalunos na kayo eskriba at pariseyo, hipokrita. Kunwari babye kayong sikapulo pati na karingke kayong panyangkap. Antimo ing yerba buena, anis at komino, dapat pabayana ko man, karing lalong mga ulagang bage at tuturuna ning batas. Antimo ing katuliran, ing lunos at ing katapatan. Deti ilang sukat yung pakituparan, kambening pamagsikaso yu tungkol karingaliwang bage. Bulag kayong talatayid, sasalakan ye ngayo payupan king kayong inuman. Dapot yakmul yuneman ing kamelyo, makalunos na kayo, kayong eskriba at pariseyo, hipokrita. Pakalinis-linisan yu lalwal ding kayong pinuman, at pipanganan kabang kilub, mitmula karing bage ikwayo, king kapanakawan at kasakiman. Bulag a pariseyo, linisan yo pa mo kilub, ding pinuman at pipanganan, ban luminis la naman, king luwal. Pagamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita ng gagatang galigdasan. Kapurian keko o Kristo. Maya pabengi po kay kayong sabla. Ating metong nga pengaring babayi, pati nga po niyang mga diking bisamban, pero ding anak ng mga lati, kaya no mang akakalingwan, lingunan. Ating metong nga pengari, pati nga po niyang mga di kingkilub ning bisamban, dapat akakalingwan na no man palang lilingunan, ding kayang anak ang mga lati. Ati naman pong metong pa, panayang lilipat, king kasumangi da bale, king siping ng bale, ban makipagchismisan, ban makipagkwentuhan. Samantalang ding anak ng mga lati, eno alilingunan. Oita, ing milyari, digsude nga silab ing bale daring anak na, king pamaging pabayana. Pagana po, epu marok ing mga di. Epu marok ing mapangadi. Emo naman po marok ing makipagkwentuhan. Pero dapat deti at sula king gustong lugar at panahon. Dapat deti at sula king gustong lugar at panahon. Kasi nung ali, maging pabayana ka kanita. Kasi akakalimbatawan mo no kanita, retang mas maulagang bage. Kasi akakalingon mo no kanita, ding mas maulagang bage-bage. Iti po, yaing paganakana o payabot ng payalala ning mipas sa ebanghelyo king balang metong kaya katamo. Kapansin-pansin po king pamamasa tamo, king dimdam tamong mipas sa ebanghelyo, mga taramla na po,
Mga taram na rin nga manong napsena ning Ginoo, penaral na ning Ginoo, tungkol ka ring eskribat pariseyo, mga taramayamano. Nape palampasan, kumbaga, ing baluktot dang dapat dating eskribat pariseyo ning Ginoo. Nape palampasan. Deti kaya lang ape maramdaman. Linto po kasing karelang mali. Bakit? Ot linto yung karelang mali. Agpang king Ginoong Yesus king kakatamong ebanghelyo, din po kanong pariseyo at eskriba, eda po kanu palampasan ding bata sa lati-lati. Retang kautusan na lati-lati. Pero, eda no man napapansinan, detang mas maulagang bageng dapat tukyan. Iti yung kaya nga manuan. Atin pong kasebyan, they lost a sense of proportion nga na. They lost a sense of proportion. Makanya na rin eskribat pariseyo. Linto lang pabaya. Inya nga ng Jesus karela. Kunwari ba biya kayong kapulong dake. Pero, king to maging pabayano ko man, karetang mas maulagang bagay-bagay na dapat yung tukyan at tuturunan ng kay katamong batas. Kalupa na mawari ng katuliran, kalupa na mawari ng lunos ng pakalulu, kalupa na mawari ng katapatan nga na ning Ginoong Yesus. Kutang, nano po yung mensahe na payabot na ng ebanghelyo kay katamo? Simple mo po, di nang tapusan ng pansin, itang mas maulagang bagay, ban kanita, tamo lunto maging pabaya. Ale? Di nan mong pansin, itang mas maulaga, ban kanita, kalaltong maging pabaya. Halimbawa po, kailangan kang magobra, kailangan kang manintunan, ban kanita, atin lang kanan, din kay kang familia. Pero, nung ati naman palang sangka, halimbawa, nung masakit ka, kailangan mo pa mo ing magpainawa, dapat tukyan mo itang mas maulaga. Kasi kailangan ning sikan ka pa mo katawan, may painawa ka. Mas maulaga yung kaligtasan, harapin, kaysa aking sakit ka, kaysa aking magkasakit ka. Nano pa, sasabihan da po ngayon panahon ng pandemya, ngayon kasagsagana ng virus COVID-19, sasabihan da kay katamo na mas masanting ing mag-stay ka rin kay katampi bale-bale, magdaton, king kay kang pibale-bale. Pero yung sasabihan mo, isipan mo, panay kang lilipat king siping mong bale, ban kanita makipagkwentuhan o makipagchismisan, ala naman mawala. Balo ko neman yung kasabi ko. O ngeni mo. Wari safety protocol, mas masanting, stay at home. Stay home, nga po. Masaya po, ing mumunta ka ring barkada, ing makipagkwentuhan, pero nung de pamilya na ka man, dapat yata, ing sesen mo pa mo ring pamilya mo, ring anak mo, uling itaing mas maulagang bagay, daptan. Paganaka po, mangan basalese, ayusan me, ing kay kang biye, sesen me, ing kay kang katawan, ban kanita, ing makakarok, kay kang alis yan. Pangumpira na po ning mipa sa ebanghelyo king balang metong kay katamo, tapo sana maging pabaya. Di nang tapusan ng pansin, itang mas maulaga. Talagat kangan po. Kapatid, palpi kasalatangan at itamongan, binatang mangailangan at busan. Manalangin tamong ni King Diyos, ing patawaran o sa naring kay katamong kasalanan. Karing balang kaidoanan, ngayongan pong maniga po, Ginoo malunos kakaya kami. Ulitan niya po. Ginoo malunos kakaya kami. Para king Santa Iglesia Katolika, eya sa magpabaya, karing maulagang bagay, tuturo, ring kautusan, antimoing katuliran, ing pakalulu, at ing katapatan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo malunos kakaya kami. Para karing pamuntok tang sibiko, ela sa maging bulag at talatayid, manakit ka ring mga lating kamalyan ding karelang tawan. Dapot, manakit ka ring mga ragul ng mababating meheras ning pamahalan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo malunos kakaya kami. Para ka ring negosyante at mga lakal, nung makananulasan ng mayayakit mga santing abale, auto at aliwa pa,
Makanyan mo naman sana kasampat at kalinis ing pamamaralan ning karelang kapanintunan. Ipanalangin taking Ginong. Ginoo, malunos ka kay kami. Para kaya katangan, para tita sanang makasadyang mamatawad karing aliwa, nung pagnasantang patawara na kataning Diyos, ipanalangin taking Ginong. Ginoo, malunos ka kay kami. Yabi atala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kaya katamong ega na ganang frontliners. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamongan. Para king kebayta ng Aris Pineda, Maria Luisa Manasan, Catherine Angeles. Para king special intenciones dari Christian Joshua Angeles, Leila Abiog, Joed Dimitui at Karen Joy de Jesus, Rowena San Luis, Mary Manet Pineda, Maria Remedios Velasco, Familia dari Lenin at Evelyn Malang, para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari among Homer Policarpio, Jesus Simbol, Alvin Tungol, Paswing, Marilyn Mangalos, Jose Mercado, Miguel Adrien Monterrey, Joel Tungol, Pedro Arce, Robert and Mercy Abara, Annalyn Ocampo, Rida Tiglao Pineda, Teresita Bondok, Dr. Belen Gonzalez, Victor Gintu, Nilo Udan, Juanito Simon, Richard Cabalya, Merla Mangalos, Imelda Talorin Maglaya, at ding sablang kapatad tang masakit. Yulino sana, kingalangan kang kaharian ng maligaya, ring kapatad tamong miyango na biye, lalong-lalo na Inorma, Teresita Arce, Ramon Carion, Juanita Lagason, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Florentino Yumul, Neves, Monica Jane de Jesus Asilo, Raul Paulo Isanan, Manuel Ventura, Aurora Dueñas, Alberto Graven Eludo, Aida Jimenez, Maria Luisa and Moises Sunglao, at ding sablang kaladwak yung purgatorio, at detang alanang makaganakapa karela. Ngini po, adwantami sarilitang kapagnasan. Nga tamong manalangin, Ginoo, malunos Ginoo, ka malunos kay ka kami. kaya kami. O ibang mayupayang tutu, itugtog mo karing puso me, ingkay kang grasya. Banketa, parati keng lumakad, king dalan, taring kay kang kautusan, kapamilataning pamanuki keka, ake keng ari at pamuntok. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Mipuri ka ginong Diyos, ni medo sa gluban, uli ng kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ng abun at pipagalaning tao para kay kami, magawang tinapay ng biye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Mipuri ka ginong Diyos, ni medo sa gluban, uli ng kekang kayapan, tinggamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't kingubas at pipagalaning tao, para kay kami magawang inumanan ng kaladwa. May puri ang Diyos, kapilanman.
Manalangin kayo kapatid, banang kaya kadamong taon, matanggap ya arapan ng Diyos si pangmayupayang toto. Tanggapan niya saning Ginoy ting daon karinggamat mo. Ni kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katang kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. O iba may miglalang manano na sanang ing tinape at ala kapag kalugmo kaya kami, para king kekeng pamangan kaya king yato, maging sakramento na ning biyemong ming alanangga. Itingan po aduan me, king kapamilata ng Kristong Ginome. Amen. Ing Ginuma na tiliyake kayo, At kaya kan timurin. iyat nayo ring pusuyo, Makayat na no po king Gino. pasalamatan dayeng Ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dagang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, king lugod kay kayang lelang aning tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kekang pakalulu kay kayang kinabos, kapamilata ng Kristong Ginume, kapamilata na ring anghel at ding sablang koro ning banwa, mitmong kapag mulalan lang sasamba arapan mo. Ing siwala mi makisan metong sana king karela, kabag kakandaring mitmong tula ing dalit ning kekang ligaya, at ngamingang sasabi. Banal, banal, banal yung Gino. Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwa ating yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad ya yung daratang king lagyo ning Gino. Hosana king kakatas-katasan. Tunay ka banal o ibag yung panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat ya keka. Pirasune at binyane ka rin kayang disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bad ning apunan, kinuha ning kalis, pasabayang pepasalamat keka. At binyining kalis karinggaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumkokan iti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbandayanan. I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo, king kawakasan ng panahon. Inyang ini gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansa ng may sulo-sulo, king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bad miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, i Pasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan miya naman ing anak mong inorma, ay naus mong meko nagetiking yato, antining king binyag meteye kambe ng Kristo, mirakayanan niya naman sana king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman ding kabatad ming bepay nawan at manenayang subling miye, ngat ding sablang meyangon na biye. Tanggaban mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya ng Maria, ing Birhen, induling Diyos,
Kambe ng San Jose kayang malugod at tapat ay esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, ni San Judas Tadeo kay kaming patulunan, at inupad king malmong kaburian king kay kabaning panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kay kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenad kaya ibang mayupayang tuto, kagumning banalay espiritu, pupurihan dagat parangalan, manggaman king alang angga. Amen. Ngeni manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king iba, kani nga manong tiro na kay katamo ning Ginoo. Ipami hachubanwa misamban yaing lagyo mo. Datanging kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo, keti sulip antibanwa, mi pamintuan ing loob mo, ing kakanan mi King Aldo, ibie mo ke kami, King Aldo ngeni, ampoy patawad mo ke kami, ring salami ke ka, anding pa mamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emuke pay saul king tukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banawon me, man king kasupaning kay kang pakalulo, parati keng mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mani naya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapanghabos. Huling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganggo. O Ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing kay kang apostol, ing kapayapan nalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nelawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya ka ang timorin. Ipakita mo ngening misasan metong tamo, king kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Niyo'y ginutabong Yesu Kristo, ing kay katamong mapamakalulong Ginoo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan ning yato, mapalad laring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, kumatangpang tanggap ko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Antipona para king pamakinabang. Mapalad na ring malungkot, uling pamatulana laning Diyos. Mapalad na ring alangaliwang pagnasan, nonemo ing tupad king kaburyan ning Diyos. Uling pagkalub ng lubos ning Diyos, ing karelang kapagnasan. Manalangin damo. O iba may malugod, darakayanan mo kami, king meto nga tinabi at meto nga kalis, at gagawan mo king metong ng kang Kristo. Sopan mo kaya sanang miyatad, king kang kaligtasan at tula, king mabilo gayato. Itingan po aduan may king kapamilatan ng Kristong ginumet. Amen. Sikladangan pa. Ing oratio imperata, manalangin damo. O Diyos ay pami, lalapit kami kaya kaniting masipit na pamangailangan me. Aduan me kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi ngantabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring sablang doktor,
Narsisad ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon. Ban magobra kami para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang atsu king pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na sana, ing pangakalat na niting virus, at ing pangakabos mi karing takot me. Pagkalam mo iti, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyempon magari kambe mo, king kameto nga ng banali Espiritu, Diyos, manggaman king alang-angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banala na indo ng Diyos. Emos hanap isawiling aklismi kay kaking kakulangan me. Ngunay bagkus mo kaming ikabus, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Virhen. Virhen de los Remedios induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ing ginumanatili yagay kayo, At kaya kantimore. Adventist na ko nganing Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu, Amen. ing banalami sa miyampang ne, umen ako ngan ngeni king kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos.